Video. Mashamarina ganaka, Mashema ganaka, Mashema ganaka, Mashema ganaka, Mashema ganaka, Mashema ganaka, Mashema ganaka, Majona mapuranga, Mashema ganaka, Imbo imba chimwe chisiri chia chidambonzwa mushimba chimwe chisongo chimwe amuna chimwe chisiri ndakatibata timbonzwa chimwe chinyowani chipo chandakapiwana chero ndinochibata neruoko rune simba ndinochibata neruoko rune simba chandakapiwana chero ndinochibata neruoko rune simba Bata
neruoko rune simba. Akandibata neruoko rune simba. Ndakundibata neruoko rune simba. Look at this. Look. Mozwa kuitika panapa. Tukuita enonzi a different setup. Netikete kwa yemaiSimba. Pano pachange peswa mikova 4. 1 wepa horse. 1 wepa kitchen. Sezvo paine mwana wandaitaura ndichitadza mune video kuti haoni takabva tadecide tikagara pasi tikati no mwana uyu takambomusvikira panapa achigezera pashe pamhene pekutoti vamwe varume vaitodarika paruwazhe iye achigezera pamuvharo webhaketi saka kuti pamwe anga ari safe tomitirawo something chiri special paanopinda kunogeza anovhara door paanopinda muchimbuzi zvakare anovhara door uyezve cheta toilet seater yaye kumamisha yaye kumableya so that anokwanisa kundogara sezvo anenge asingaoni kuti gomba riri papi ochitirwa toilet seater ndo zvapenenge pakaita panapa saka tichange tichiita zvinhu zvakatosiyana by far mazviwa here mayeke ndizvoreve zvandataura saka ndizvozvo uyai machangana chimboyai muchangana imi mumbotaura tuni mina nakesa leswi nga endleliwa yemaiSimba
Anazvikesa ngovu na mutape wa hina village kwayo ingakhesela mana simba vangamini vayakeliwa umuthi wa vona makene ya kuti munhu loyi angahlupheka ayihava ku etlela n'wana wa kona angavoni aku aya toilet ephungeni lenga wa bushi toilet angavoni saka toilet lawo yakiwako ikahle ngovu la mutini yaku akota ku ya kona ayatipfunela lomo la mutini anga hayi aphungeni akhesa naka ku etlela va ku etlela avaneliwa imvula itindlo ta kona ti hahlukele letiya ata ha tiri aka ha etleleki kahle loko mvula ka hina ambi swi nga yizona aka ha kombi ku tshama vanhu va hanya ko votikweni saka ha khesa mutape wa hina na village kwayo va nga khomana ka kun'we va mhana simba va kota ku yakeliwa muti wa vona u saseka a ngo khwahi leswi byi mahiwako i danki Ndebele. Salibonani sesihlangana njalo ngalintambama emnandi kangaka sihlangene yeyi kumnandi kuyachisa bakithi and siyajabula okunye ngoba imota sezimile zintathu lapha ekhaya lapha ezibuyele material labo baba yeyi kumnandi kuyajabulisa mani sijabulela indlu esiphelile leyo kulala leyi yeyi siyabonga kakhulu maSamarian sibonga intombi lethu angusisi Shero le ehambe athatha imota zabo yazithwele bakithi yeyi kunzima kwaye ndikumnandi okunye kuyajabulisa siyabonga maSamarian ngokuthi okulapha lokho angale sakwenza kuqala sokwehlukene ngenxa yokuthi lapha kulomntwana oyisiphofu ongaboniyo kulosani olukayena lo nkazana lo nina laye lani liyambona ukuthi unjani yeyi bakithi maSamarian yeyi uNkulunkulu abelani ngenxa yokuthi la silethela untombi lothiwa ngusisi Shero ukuthi azenceda laba abantu la phefumulelwa uNkulunkulu ukuthi libuye lizonceda kulumuzi endibathi kuthiwa kwenziwa into ezichiyenelo lapha ekhaya itoilet yangikhona ezakwenziwa lapha ekhaya ngeyokuyenzela lo ntombi ongaboniyo ngoba ubesediniwe ngokuhamba ebanjwe ngomunye udade wabo besiya ngaphandle okuthiwa kusegangeni okungavunyelwa kulento ezichiyene ezinyamazana izinanakazana ezichiyeneyo sinjengabonyoka ukwenzela ukuthi njwane ngaboni uyakwanisa ukuthi ngokuthi udade wabo la engani unjani so hey uMaSamarian ndenza into enhle kakhulu nxa ukuthi sokulo mehluko lalapha esavela khona umehluko khona yiko khona ukuthi lwana umntwana unkazana lo uyisiphofu kaboni but sesihlukanisa lalabana abangale lapha esavela khona labana ngabantu ababonayo bonke umuzi wangikhona but lapha ekhaya kulesiphofu so sokuchiyene uzafakela izindlu ezilamakhiye ufakelwa eminyango ethize ukwenzela ukuthi noma ephakathi engabonwa ngabantu ngalokho kade ekwenza kwehlukane lalokho kade ekwenza ngoba ubegezela egcekeni etholakala egeza egcekeni ngabantu bezihambela bembona wonke umuntu jikelele ubembona egcekeni khonapha egeza umzimba so yena akaboni uyisiphofu so siyabonga kakhulu maSamarian ngento eliyenzileyo siyabonga Shamarian Hanzi shamwari yenyu njapinda mukati. Hachi pane guys pane shamwari baba yakakura naye saka abakandifona ndasingazi ukuthi anonzi. Unonza nje? Maithumelo. Inonzi sister. Ini Sophie Ndlovu. Sophie Ndlovu bacho aba ndasingalizivi. Saka abantu abakandifona meyacho wari ku Canada. Ina ndakatoti Sophie andimuzivi. Saka because ndasingazi ukuthi ndiwo. Saka ne shamwari yawe ri ku Canada akabaona yadautana nawo. Saka mnozo ndi textra message ku number dzangu dzedziya. Ndokuudza kuti mbozofona nguvayi setime dzinedzi dzakangona kufona izvo zvidofunga dzikuma 4-5 mozotaura nawa ndisi so sitange ndasingadi kuti mutaura neshamwari mai yake achitaura itihwe mambotaura remi uye taurei mukamira patonda Taure muchitenda. chitenda izvi izikeila ikhasa svingelela zvingenjwa kwalaha alingasemza kumaka kukhudzelawo asingarone nyasha vandikombereravo kujokola zvakadaiwo ndaona zvakada kubana imba yakanaka awona pokubata nemhuri yangu mina ninyika ukesa rila mna lifile ninyika ukesa ngovu leswenjiwa kola mamanla vapfuniwe swinene la ende vakotele maSamarian tsamani miyikona funi yinyimisiwe laha ayendlo yinyimile amovha yale miyivonako
ingana swilo swa ku pfuna la ni nyika ku khensa ngopfu mamani lava va hlupheka ngopfu la ma ti vona mi sina tiyindlu ta kona a swi kombi ku tshama vanhu ku endla ku ngo ku ne rhumbi hina swi hi teki kahle loko hi vona mun'wana wa hina na hlupheka hi twa ku tsaka ngopfu loko yena a kuma ko etlela a kuma ko tshama munhu a nga ha kona nuna mutini swi na khombo na hlomulo masamariyeni ni khensa swinene sishero mi nga hi nyika a nhumwa ya n'wina ya ku ta pfuna lava hluphekaka mina na swi khensa na khensa tinotenda chaizvo tinotenda masamariyeni nebasa ramuri kuita muchibata pano pamusha wamaisimba tinotenda chaizvo makabatana pamwese nasisishero nebasa ramuri kuita rokuvakira maisimba pekurara vanga vasina kana pekurara kana pekugara zvapo nekuti kana imba yacho makatoionawo haisi imba yekuti yaifanira kuti igarwe nemunhu saka tinotenda nebasa ramuri kuita masamarienzi pamwe nasisishero makabatana tinokutendai chaizvo nokuvakira amaisimba kwamuri kuita ndimutape kokoko shamwari yedu saka ndaona pamashops ndikati ndikumanya saka itopinai mumota ndomawira avaita kuno tinotenda musazoti vari kukambira zvinhu ndinonzi sabhuderwa ndangoita zvekukambira zvinhu zviri pamusoro pesu tinotenda ndinotenda zvikuru sei ndichitenda kuna sister shero tichitenda kumabuilders tichitenda vana baba vese vakamira baba nemota idzi vatenda kutakura material uya pano mama ava vakatambura zvikuru kudhara vari pano but tatisingakwanisi kuvabatsira because tasina kana chinhu chekuti tobatsira nacho handiti but tinotenda siza shero nemashamarienzi tichitenda zvikuru zvisingaiti tichitenda kana vana gogo vana mbuya chimayo maishero maichauke tienda time yakudzokera uchiridzi chozokontinya